Pred prepunom salom amfiteatra Srednjoškolskog centra u Tesliću sviralo se i pjevalo. Da bi obradovali majke i sestre, članovi muzičkog društva Naša mladost pripremali su se nekoliko mjeseci. Nekoliko mjeseci pripreme garantovalo je svirku bez greške, baš kao što majke i sestre zaslužuju. Mislim da je ovo nešto što je Tesliću trebalo ovih 5 godina i oduševljena sam i potresena jer sam ja i baka i sve i tako me dirnulo. Divno. Vam kažem, ovo je nešto trebalo za grad. Sva ova mladost, sva ova omladina pokazalo je večeras u stvari šta Ranka zna, šta umije. I ovim povodom još da čestitam ženama 8. mart. Ja mislim da je ovo bila izuzetna prilika što su došle i što smo zajedno pjevali sa ovom omladinom. Nije samo publika zadovoljna nastupom. Oduševljenje zbog uspješnog koncerta nisu krili ni članovi ansambla Naša mladost. Sve u svemu zadovoljni jako. Pjesme, pa nešto iz naših starih repertoara, a nešto smo nove odradili. Super je bilo, pripremali smo se 4 mjeseca, super je nastavnicu, nemam riječi. Povod večerašnjeg koncerta bio je Dan žena, znači 8. mart, i bio je zapravo naš povratak nakon 5-godišnje pauze na scenu grada Teslića. Da smo izabrali baš ovaj dan koji je onako sam svečan i lijep, sam po sebi, da se jednostavno vratimo na scenu i da ponovo pjevamo za naš grad. Muzičko društvo Naša mladost iz Teslića osnovano je 1995. godine i broji preko 100 članova. Nakon pauze u radu ponovo su se okupili 2007. godine. Iza sebe imaju mnogo javnih nastupa. Organizatori su i kulturne manifestacije pod nazivom Teslićko ljeto.